يعني ام بيجي يكون يعني جوینا کو پیکات یا کمیته وزیران آکانسی اوروپا هل بدنا برا هفده و نوزده پیکات مگودارین خارجاره که دنجی ببیر بخن دورده بریار هاته گرتن کو کمیته وزیران کرینه لی امرالی وکه بم پیکرین تایید کر و تعلق ایلونا 2025 کر گوتو اگر کو ام بیجی کو اف ایشکنجه بردوام بکی و بریار نوبره بده بسایبتی هوه انجام کوج جوین درکت کرنوه که پسپوره که وی قاده و گلک جارانجی به دانستاندنه و به سیپیتیاره جی چه بون هفدیتن جی چه بون هون انجام این کمیته وزیران آکانسی اوروپا چاوا دنرخینن بله هم زمان بری اینها میزی 3 ساله دیسا بریاره که دوی هاوی هاتو بستندن بله لمقابل دولت ترکیه او بریار پیک نانی و 3 ساله دیسا کنسey اوروپا بخواه نشور کر و حتی نها تقاب نابیتن یعنی در حق داخوازا کمیته وزیر کنسey اوروپا بجبو پیک آنینا بریار محکمه اوروپای دیسا ترکیه پیک نانی جدرگیجی راستی دنابا قادا نامنتویی ده لپرسینه کی مزن چه بو گلک دوست امبیجن او کسیم کو نوبل استندبون بله گلی ما تموتم yani bu hem işkencelı ser terokati ku tecrüte ki gran serheyi ve hem jî pek anina ve biryara mahkeme Avrupa تموتن ببريار زي خدي دركات لسر مثل الكولانا لآلية دبلوماسية لآلية سياسات لحما عويدة خدي دركاتنا كي لدركات درويجي قوميتا وزيرة جارة كدن أو بريار قرت رجابة خواه و زي جاريجي دي سال سر سكني از بریارا کو به جاری استندنه ام دکارم بیشن یعنی بقابه کیج بریارا بری هنکی بهتر لپیشه در کو دورده بیشه ام خمدنیا خاطین زمان وکی کو بریارا کو مستنده بو حتی نها پیک نه هاتیه و افجی بن پیکرنا مافی مروفایی و işkenceyi جبر بیشی دبیشن ام قدر ساله کی دن دی سال سروی مجاری ام بسکنن لی جدولت ترکیه دخوازن کو به yani بسکنن در حال قانونی خود گوهرتنه کی چه بکه و در فت بده انسانه کی کو yani حتی داویا عمری خواه ام بجن جزا خواره بجی لی او هیوی هر روژه کیوی درکه دربه yani hatta daviye amri xwaz hundur dinamine gerekli kanuni xwaz ve guhartine çi bike disa salek idin ve binirxinin ka devleta Türkiye pek ani nani dve nabere de vaki wajid xeberi xwaz ani zaman ji sekreteriya xwaz ro goti em dixwazin vaki ku hûn reşnivîsekî ji bo encamnama ki hazır bikin vaki ku salek din em wextê binirxinin ku devleta Türkiye دیسا پیک نانیه ام بریاره کی بستینن جبرویجی اوا یعنی لگورا بریاره بری اف گاوه کی پیشه خویایی وکی کو قومیتا وزیرا yani دیسا نیزی ساله کی وقت دایه دولتا ترکیه کود قانونی خود گوهرتین چه بکه و کو گوهرتین چه نکه ایدی گاف بابیجه yani در حق Türkiye'de او prosedura ihlal kirini emd bejin او prosedura ihlal kirini yani hem ceza düzün bejin devletin kuvan bir yeri mahkeme Avrupa pek nayının ceza hari mezunji abetina Konsey Avrupa endamtiya Konsey Avrupa'yı az bavar nakim ku sala kidin vakti bir yer bidin ama derhal bejin em Türkiye endamtiya da bejin fakat ku prosedur destiye bikin u peve az bavarım ku Türkiye ne de berçave xwe ku hatta yani em bejin ew مرحله کوج اندامتی به آبیتن و دولت ترکیه نده برچاوی خو در ویژی یعنی میناکی وی هنه بر اینها چند ساله در حق آذربایجان ده بله قومیتا وزیرا بریار کیستان آذربایجان اصرار دکر بریار محکمه اروپا پکینت آنی قومیتا وزیرا بریار ستند گفت ام ایدی پی واژویا احلال کردن دست پیدکن Azerbaycan dit ku edi rewş ciddiye gab abet u ew biryara mahkeme Avrupa pekani
ama yani devleta Türkiye'de fikri vaki ku çibike jber ku jagi stratejik ve geleki giring bu NATO'ya bu devletin Avrupa bu işte kudrolojatan avinde devletteki endamı NATO'yu giringe dibece çibikim ji ve gaf der hakimede neyin abetin ısrar bike ama yani dibecim vaki ku Konsey Avrupa ku disa ambejin salik dayı tamam li ku القرار خودی در نکبه القرار محکمه اروپا خودی در نکبه و ایرو ترکیه تبایی نرخین کنسه اروپا بن پیده که نرخین وی کو لسر مافی مروف و دموکراسی و حقوقی حتی آبا کرن حمل ترکیه تن بی پیکرن و کو اصرار وان بریاره کنسه اروپا و محکمه اروپا پیک نینه گرکی کنسه اروپا لنرخی خودی در کبه yani gaba ku yani disa toleranski li hemberi Türkiye bidu xuya kirin mişaxi Konsey Avrupa hebûna wê dike bi nîqaşê jinha bijî him ketî nîqaşê ji ber ku zêde tolerans dayê xuya kirin Konsey Avrupa gerekî rê nediwêna wekî ku hebûna Konsey Avrupa têke bi nîqaşê û endamekî wêna ku ısrar biryarê pêk nayîne zixtê ser bike wekî ku yê bîne û ku neyne jî zanibe wekî ku yê ji Konsey Avrupa endamtiya wêna bê avêtin gerekî devleta Türkiye bêna zanibe wekî ku ısrar biryarê Mahkeme Avrupa û Konsey Avrupa pêk neyne wê êdî ji endamtiya Konsey Avrupa bê avêtin gerek Konsey Avrupa bi vî hawî hinkî bêtir bi ciddî biryar bisîne û li ser biryarê xwe bistekine dibêjin. Rast belki eğer ku divê demê de wê bandûr li rakirina tecrîtê bikê yan na çend hevok dixwazim derbarê vê de jinêrî newa bigirim. Rastî yani tabii hemûz hebe girêdayî ne yani rewşa Birêz Öcalan û hebalê wî li wê derê rejîma ku İmralı hatiye avakirin û bi ısrar pêkneanîna biryarên Mahkema hem hatta Mahkema Avrupa jî û tecrîta ku îro li ser Birêz Öcalan tê meşandin jî hemû hebe girêdayî ne yani ev biryara ku yani Konsey Avrupa Komîta Wezîra ku neçar ma xist projeba xwe dibin zixta hem raya giştî av nameteweyî û hem jî gelê me xwedî derketina gelê me li her derê dinyayê ku li serokê xwe xwedî derket û heta niha bi heme awa bi mektuba em bêjin bi meşa bi çarekiya bi karê dîplomasî bi hemû tişî siyasetê yani ev dawa şopand û bi ısrar li ser sekinî kir ku Konsey Avrupa zî hawî de em bêjin gab bavêje ku ji bo tecrîtê jî ev zixt bê berdewam kirin hem di qada nametewî hem jî di qada gelê me de em bawer dikin wekî ku ji aliyê tecrîtê bijî wê encamê wêna hebin wê Konsey Avrupa spî tîp taybet û Komîta Wezîra bixwe jî wê zixtekî bêtir li ser Türkiye bikin wekî ku ji aliyê tecrîtê jî ku tecrît jî bin pêkirina tebayî nirxên Konsey Avrupa ne yani hûn zanin CPT di raporê xwe nî berê de bicî kiribû û raporê ku niha hazir kirine fakat devleta Türkiye rê nadiye ku biweşîne di wan de jî em sedî sed zanin wekî ku ew bin pêkirina hemîn nirxên Konsey Avrupa tê de hene yani ji ber wê jî em bêjin gerekî CPT Konsey Avrupa wana jî li biryarê xwe raporê xwe û nirxê xwe xwedî derkevin û devleta Türkiye zêde ev qas tolerans jî jêr zêdeyê gerekî ew qas tolerans nebin xuya kirin em bawerin ku ev biryar wê li ser tecrîtê jî bi kurtasî em bêjin wê tesîra xwe erênî wê hebe ama gerekî em wek gelê Kurd wek siyasetmedarên Kurd di nav qada giştiya navneteweyî de û di nav qada gelê xwe de em vê zixtê sist nekin em tim û tim bi ısrar vê dawê bişopînin heta nêkû gav bay avêtin. Faik Yağızay nûnerê Dem Partî Konsey Avrupa zor spas dikim ji bo hem agahiyên ku web mare par vekir hem jî nirxandirên we helbet wekî radyo dengî gel ji em vê mijarê ji nêz ve bişopînin serkeftinê dixwazim xwat bêjwere. Gelek spas. MHPG dibêje fermanderê me leheng Şiyar Efrîn şehîd bû.
بله هپگه فرمانداری دبیجه فرمانداری مرلهنگ شهر افرین شهید بو نوند راگاندن هپگه به داخل که راگاند کو یک ملیتان پیشک انتبگر آزادی کردستانه فرمانداری کتکار شهر افرین دی تیر ماه 2024 دل هرم پاراستامدیه دی انجام ایرشا دجمنده شهید بو نوند گود فرماندار شهر افرین پرورده خواه پیشی جره برا پودید دست به مشاشوره شکر جیچیان زاگوزی حتی بوتانه لگلک هرم و ایالتین کردستان گریلاتی کرد. دهمو جانا خود ملیتانیا فدایی آپوی اساس گرد لدیجی دجمنه داگر کرد و میتینگر تکوشین کرد. هپیگه جمالبات شهید و گله کردر سرزاق خواست و ناسنامه شهید اشکره کرد. لقمان اسماعیل بناسناف شهر افرین لافرین جدایک بو ناو دایک امینه ناو باب محمد د تیر ماه 2024 د لهرم پاراستامدیه شهید بو فرماندار شهر د ناو مالبات کی ولات پرزیدنت لافرین جدایک بو جبر زختن رژیم باسی نچار متوی مالبات خو کوچی حلب بکه ولور مزم بو دبستان آمدی قدان و چوزانینگه د دمازانینگه دجی اپوجی ناس کرد و د سال 1994 ده تبلیکارو خباتین سیاسی بو د سال 1905 دجی تبلیپکی که بو پرورده خواه پیشی لقاده ریبرتی جریبر آبودید. هفری شیار پرورده خواه لقاده ریبرتی برنگی که سرکتی قدان. سال 1906 بر خواده چاین کردستانه. دی سردما آرگی که آنگو ارتش رزگریه گل کردستانه ده به ایراده باوری و بریارداری که مزنته کشین کرد 2004 در باسی زاپی بو لأکادمی شید حقی کارر پرورده دید و پشتی پرورده جی تبلی خباتن بریارگاه ناوندی یا هپیگه بو ده سال 2006 ده در باس اکادمی لشکری معصوم کورکماز بو پشت پیشنگی تبگر جوان شورشگر این ولات پاریس کرد و که فرمانداری که فدایی بیه پسیر تبلی برخوادن خواره و بریه لیشرنخی بو پشتی پاشجی وگری هرم پاراسنامدیا دما جبو تکوشن آزادی گل کرد ارکا خواب جهدانی دی تیر ماه 2024 ده انجام ایریشا دجمنده تبلی کاروان نمرین کردستانه بو. بله فرماندار شهر افرین 18 سالی خود بشتاری گریلا بو پرورده خواه پیشیجی مگود کو جره برا بودید او فرمانداری کت و فکری ری برا بو ده 3 سالان ده بی امان بی تردد بی مورال تکوشیا لدیج داگیر کری شرکر لبرخواه بله منهاجی به هفره دیالوگا فرماندار شهر و ریبر آپو گوتار بکن. دبن الشوارع. شوارع. هذين مولي لقمان اسماعيل. لقمان اسماعيل. ايش عارفين هنا؟ عارفين. نحب البلد ولا السعودية؟ نحب البلد ولا السعودية؟ السعودية. تمام. من حيزة سوري. حيزة سوري. رزا صار الخاندي. رزا صار الخاندي. دون شهر ترفق بنا. تمام. شهر معني بالبدري. تمام. تجي قالك تسكتن. ما لسه رجل. مثلا في النقطة ده. اشتغل أنا سلاف بوري بشهر. السوز يمدا جبين ناكل مرنا أرزان لا قبول كرن. غفلت لا قبول كرن. أرزان كاتن خنجاندن لا قبول كرن. تكليا دا سرقاي حوالتيا دا zarar stribun ne kabul kırın karabuna serkaptına hatta da bir fikre söz var yani vakitin söz edildiği darar tamam ama vatani bidi Cibir Merkez بله لمن بجه درونه که خاکوش هات خستن آوان راگاندن و مجلس لشکری من بجه دیار کرد که هزیوان درونه که خاکوش خستن خواره مجلس لشکری من بجه دازانی که درونه خاکوش آهات خستن آماده کرد دیگر که لگونده سیاده یه روژاوای کانتون من بجه خواب تقینه دولت آتر گنده گوهرزه تو باران کر لگوری چافکنین هرمی راگاند شویدن ارتش آتر ناونده گنده گوهرزیه لبناره چه متینا لسینوره باجرو که آمدی سرب پارزگاه دو که تو باران کر هر وقت دیار کرن کو چار گلین تو پل ناونده گنده گوهرزی کتیه لدر بارزیان او ضررن تو بارن ده تو آگاهی به دست نکتن لوزرینو جلان دبیجه دویج وک خال همبری هر جوری ریشان بری خصم که اندام کمیته زندان آپاشکر لوزرینو جلان لسر پنگا و جری برابر آزادی جان فر آخوی و هاگود گل پارادیگما مدرنیته دموکراتیک و فکر ریبرتی خودی در دکوه ام دبینو که آزادی ریبرتی آزادی گل اوجنه و به هف گری داینه اگر ام ریبرتی آزاد بکن ام اوه به سرخصنه تکوشن آزادی گل اوجنه حتی ریبرتی آزاد نبه گل کرج آزاد نبه به بنا
ve Kurdiyet tiş nikare were bi dest xistin tekuşin ser nakeve. Rozerin Öcalan Balkışanser berxwadan ribera poyê li greva İmralê jî ev nirxandir kir. Ribera polê dijî pergala qirkin û işkenceyê ji bo azadiyê mirovahê têkuşinekî girîng dimeşine. Divê azadiya têkuşina azadiyê ya li durer berxwadan ribera po da asla navne têwî de beş. Bervê jî pêngava azadiyê ya dihê cotmeha 2023 li dijî pergala qirkin işkenceyê li İmralê dest pêkiriyê giring e. Rozerin Öcalan Balkışanser giring e bi serxistina pêngavê jî wiha got. Li ser binga şerê gel şûreşgerî divê serhildan bêkirin. Li dijî her cure êrişên şerê taybet divê parastina civakî bê serxistin bê ku ji kesekî hêvî bike divê herkes civaka xwe tah kolan xwezê xwe biparêze û birêxistin bike. Endama Komîteyê Zindanan Apaşker Rozerin Öcalan li ser giringa berxwedana girtiyên azadiyê jî vê got. Dijmin li zindanê bi polîtikên taybet hewl dide têkuşina me lewaz bike divê berxwedana li zindanan û ya li derve hev temam bike. Berxwedana li zindana rojevekê giring afiran têkuşina li derve jî motive kir. Li hemberî vê sekna şûreşgirî a girtiyên azadiyê divê em li her qadê asla têkuşinê mezin bikin. Bela Apê Musa hate bibîranîn hate gotin êşame jî û hêrsame jî dewam dike. Rojnamevan û nivîskar Apê Musa bi navê xwe din Musa Anter 20 Îlûna 1992 li kulana hejmar 442 a li taxa Cumhuriyetê Navçe Amed Bajarîn û hate şehîd kirin. Merasîma bîranîna Sûdûdan a şehîdkirina Apê Musa jî bi pêşengê komela rojnamevanan a Dicle Firat komeleya rojnamevanên jin a Mezopotamya li cî hate qetilkirin pêkat. Li gel kurê Musa Anter Dicle Anter gelek rojnamevan û siyasetmedar beşdarî bîranî nebûn di bîranînê de wêneyên Apê Musa hatin hildan. Hevseroka DGF Dicle Müftüoğlu di bîranînê de got piştî jî demê Apê Musa şehîd kir hêzên siyasî hebûn. Kujer nehatin cezakirin. Kujer ji hêla kesên îro li desthilatdarê ne hatine parastin. Lê şagirtên Musa Apê Musa ev têkuşîn domandin çapemenê azad serî netewand û wê netewîne. Dicle Anter jî dazanî ku bavê wî bi awayekî plankîr hate şehîdkirin û wiha got derbekê mezin li dijî rojnamevanên Kurd hate xistin. Ev sucekî li dijî mirovahiyê bo rojnamevan Hüseyin Aykul jî got em dizanin bêka kî ew kuştiye. Êş û hêrsa me jî mîna roja ewil e me ev yek bi destxistina rojname televîzyon û ajansa nîşanda. Me pênûsa Apê Musa li erdê nehişt û dê nehêlin. Hevseroka Dem Partiya Amedê Gülşen Özer jî got serê heval û peyrevên Apê Musa saxbe faîlên wî diyarin lê pergal wan diparêze lê em wan kujeran ji bîr nakin. Merasîm bi duruşmeyan bi dawî bû. Gudarên êja Anter di sal vegera şehîdbûna bavê xwe Musa Anter de kûça dawî kir. Malbata Anter di roja merasîma Sûdûdan a bîranan Apê Musa de pê hesiyan ku Anter vefat kiriye. Kurê Musa Anter di hevpêvîna bi rojnameyê duwarê re gotibû bavê min di zindanê de bû ez jî li sürgûnê bûm. Lewra min di ciwaniya xwe de bavê xwe weke min dixwest nedît. Min ji bavê xwe re got were Swêdê. Wî jî got ez welatê xwe terk nakim û nehat. Hingê bavê min got ku zilm e û qeder e. Me jî ew gotina wî li ser kêla wî nivîsî. Hate zanîn ku Anter li mala xwe li gundê Stelîliyê ya Nisêbîna Mêrdînê di ser şûyê de mirî hate dîtin cenazê wî ji bo otopsiyê rakirine xweşxanê. Devleta İranê biryara sêdarê li gerîle HPG Hatem Özdemir birî gerîle HPG Hatem Özdemir bi nasnav rêgeş sesê Hezrana 2019 li Urmê bi birîndarê kete destê hêzên İranê. İranê sala 2022 cezayê dervekinê lê birîbû ev ceza di 15 Îlûnê de jalê dadgehê ve hate erêkirin. Xeterê li ser jiyana wî dewam dike malbata wî dibêje gerîla rêgeş ti çalakî li dijî İranê nekiriye. Divê raderên İranê vê biryara xwejnû ve berçavera derbas bike. Malbatê banklara rêgeştî jî kir xwedî lê rêgeş derkevin. Belê rejima İranê dûgirtiyên siyasî jî bi darvekirine ceza kir. Medya Rişlatê Kurdistanê got dûgirtiyên siyasî Mehdi Hesenî 52 salî û Behrûz İhsanî İslamlûyê 63 salî ku li girtîga evînê tên girtin dewleta İranî cezayê darvekirine li wan biriye. Hate zanîn her du girtî bi tuhmeta endamên tevgera mücahidînê xelkên hatine ceza kirin. Her wata zanîn ku îro hêzên İranê welatiyekê Kurd Hesên Fetahî 35 salî ê xelkê Geylanê girêdayê Kirmanşanê jî pinçav kiriye. Hesên Fetahî ji sedema ku dîmenekê li ser bêkarî û destesekîna kana Komerê Geylan ji aliyê komekê taybet ver li ser hesabê xwe Instagramê belav kiriye hate binçav kirin. Hesên Fetahî li gel çalakên werzîşî hunerî karê xêrxwazî û alîkariya feqîran jî dikir.
بله گودرین هجام مگود کو سودیمین فستیوالا چاندا کرد آناو نتوی و لباجر فرانکفورت آلمانیا ورل داخستن تپاین کو به هزاران کردستانی بیشتر ببن هلبت آمده کردی که جان آسیده و چپیام در کبن پیش فستیوال بتایبتی به لدیجی چه ورل داخستنش بکم هنه که لسر را واسه نفسرو که کن مده کرم گوک بمریا حوال کرم دم باشتو بخیراتی باشنمه دنباس لاغره زر سپاس که نفدمه که دریجه بحثا فستیوال دیکن و چاولریه که هون سبا فستیوالا خالدار بخن هنگ درباره آمده کاری ده اگر که هبه اون آگاهی بدن ما بسایبتی تیپاین که به 10,000 کردستانی تبل ببین دخوازن پیامه که چاوج لفستیوالی بدن بلن ها سریدا دواری آمده کاری ده امتکارم بیشن بناسازیا بگشتی یا فستیوال قدیه بله بمهانه کار و خباتی بی تین کرن کمیته آمده کار و آواکی ریک و پیک جوینی خواستار دخم هم پروسیدوری بروکراتیک هم امبیجن ملی تکنیکی هم امبیجن ملی جواکی و گوهستن قاضی دوار اتوبوز و وسایتا آمده کرن و القاضی که جبوی جواک وارد فستیوال خواهد جناب آرامی دا بکوینه و گره قاضی آمده کاری به مهانه بردام دکرین هم قاضی ندکتی چی کرن بناسازی فستیوال بگشتی قدیه هم واری برنامه هم واری تکنیکی و هم ایرو لورن سبی هم لبنده گلی خوانن کوارن قادا فستیوال بازار فرانکفورت و پیامی خو مساجی خو بگی را گشتی را پار بکه بله و دخوازن پیامه که چاوا دوی فستیوالی ده بدن بطایبتی جی دوی دماکو ام بحثا تجدید دیکن او 43 مهن آگاهی جره برا بونا نای گرتن و دامان دمیده جی ایرو کمیته وزیران کنسی اروپا جی انجام جوینا خویا 17 حتی 19 مه اشکره کرد بطایبتی آرمان جاوی فستیوال ددمه که وحاده و چی به منتخوازن چی پیامه بدن دوستو دجمنه گلی کرد بله نه وقتی زانین روش گلی کرد نشبه این گلین جدا آنجی نتوین جدا جبر گلی کرد هین تکوشینا هبون و نبون خود به یعنی دهم اصلا هم بیجن ولات اصلا روزات نافینده به پیشکشی سرکشی اردوغان رژیم AKP MHP بگشتی هدف دولت ترک و پیوا گریدین هزین ستاتوکو پرز یه پاشورو و هفکاری وانی ناونتوی حول دیدن دستکتی کرد دستا بکنن و حتی ممکن به قرقرنا گل کرد به تمام بکن دما وی حوزانت کن بگوما ندو امبیجن دوار فیزیکی تانی قرقرنی اساس دکن بسریده دمیجو و دوار چانده و هر وقت امبیجن فیزیکی ارنگاری توپ یکن بگشتی گل کرد روبرو قرقرنا که و تا برفره و کوره جبوی وی فستیوالا چاند و هنر کرد و نه تنی هم بیشتر وقت هوا سیرانی پیکنیکی جبوی هم بیشتر کیفاشی نه تنی بگمان وایجی هبه مقدس بر روشا کرد و روشا پیواجا کتیا در بسون و پیام سیاسی ورنداینی. بسیاری دا از 26 ساله که کمپل سر برو آپو هاتیه بیکانی و از 43 ماه که خبرین مطلق غیبتی ندواره پارزدر مالبات نجی درین امبیجن چاپمی دا کجی نای گرتن گل کرد بیا جبوی خود تحتیتا که هبونی نبونی دیگرده جبر ریبرا پو داخوازا ناسناما گل کرد که داخوازا هبونا گل کرد و خواب ریبرنا گل کرد که جبوی وی تجدید لسر ریبرا پو سیستما قرکر یا لسر این رالی گلی کت هاتیه وی آسته هم دوار جواک هم دوار گل هم دوار رخص هم دوار سازیده و ایریشه و تجدیدی لسر پیشروش زاروکی خود بینه لسر پیشروش زاروکی هی نه هاته دنیای دبینه لسر ناستام و تجدیدی ایریشه لسر ناستاما خود بینه تجدید لسر هبونا خود بینه لسر کوکو خود بینه به فستیوال دا هزار به هر کنورا یعنی و
پیام پر زلال بیداینی سری دارن بیشن یکم اروپا نه سازی و بانگواره کنی که سازی دزگی اروپای کاروباری خواه پیکنه یعنی قانون یاسای که پیکنه ام دویژن وانا بکن مریت زاگونی خواه بمپینک ام تشکی جدا تشکی تایبرش بای خانه خوازن ام دوین زاگونی خواه چکریه زاگونی خواه خالی درنی پیکنی میناک دادگاه مافی مروان بریار دایه که تو کس نکاره همو جانا خواه دگرتگه دا درباس به هیلی به اف لگوری زاگونی وان چوته و زاگونی وان در لحنبری بیا ازاهاوی هاتیه کرن و دولت ها تکجی امزا کیه یک حبکار وی پیمانیه جبوی ام داخواست کن که کنسر اروپای او جبر کنسر اروپای جی اکثر که زاگونی یک بریاری که دادگاه همافی مروان درخواست که بیک بینه ام داخواست کن وک جواکا کرد گل سازی بگشتی وی بگاره دم دست بیک بینه اگر دم دست بیک بینه وی دمی 6 میلیون گل کرد وی خواه جدا جید بکه وی از زاگونا جبوی خواه جدا بگرده وی دربای لدموکراسی لعاشتیا دنابرا گلا بخواه وی ده تیگین دا دادوارگی جواکی جوالی را بکه آدم اینها گلی کرد ev vazifeyin sazı derken Avrupa'na vak sazı vak gele kurd sbek bu herkin varın qada Radstock bajar Frankfurt'e ama salake penga okujbu rebera po duare fizikida azadi çareseriş bu gele kurd ev her du hava hava grede penga kata dest geçirin ev yekemin festivala ve çarşamba ve penga ve oranı daxilsin demek ki ایرش لسر چند کرد هیا ایرشین که لسر امبیجن هم واری کرد هم ارزنگاری کرد امبیجن جیوک باشور هرم آمدی و افرین هم واری کردات شعتاندن هم دارستان وانت شعتاندن و وکی دنی امبیجن ستاتیا باشور هولدان هج هولی راب که دستکتی امبیجن مخموش شنگل هولی راب که جوی که روزاوا خانه گین ستاتو لهمبری بی ایرشه که پدرسره هیا به همان دمیده لباکون هیا و ev پیلا ایریشی Avrupa'cı pekti. Hem karib Avrupa ra pektine yani ve dere siyaset madatını bencap kirin, sazimetini kadar kirin, serdegirtini malu ve kumeli ne pektini. Gele kurd ve mesajı ve vekili bejen. De serdema bir süye kada hem vek cevap gel rekısın sazi di bir statüye napejini. به ناسنامه امرات بکن. اما فرض کردن به کوبونیه. اصلا بسیار یکمی دا گله کس افقا بردل دایه و نزیکونی و پولیتیکا جواکی کرد تنه حساب که اف سیستم قد کر و قبول نکه. اگه همو به این لحظه هاتی کلید کردن سیستم قد کردن گله کرد ناونداوی به شخص ربرابو دا دگر آوا ایمرال دا پکتی سبی وی 100,000 کس بدنگه که قربه که بیجه وی تجویتی بشکنن که هون تجویتی نیشکناندن هون همبر 6 میلیون گلی به حرمتی بکن به معنا که قرقنا 6,000 گلی بیداینی بله جبوی وی بله ما دخوازین گوتنه و هری داوی بگرین رئیسدار کرم جبر کو ام هدی و بلتن خواب داوی بگرین هبه بانگا و بکی نهایم بگرین بله از ویا بجم بسری دا کردن هم بجم دواره هست دواره رحتا خواهیاندی آستا که نتوی دواره فکر دا خواهیاندی آستا که آزادی و هشمندی که دموکراسی بونی دبی دی کولتی قبول نکه بله جبو که کولتی قبول نکه دبی اف هست اف فکر به پراکتیزه کرنی پراکتیزه کردن ویاجی پلاتفرم بی رنگینه. چاوی هم سالو درجه اروپای گلوی درینه و هم یه وقت دوست چاوی گلوی دریه هم دشمن گلوی دریه. اف وی خویابه که اصلا خواهی درکتن ناسنامه خواه هبونه خواه اصلا خواهی درکتن زارکو هین چینه بونه. اوای اصلا خواهی درکتن ریبراپو دربخه جبوی ریبراپو دناوا گراوه که دا دیلگیرتیه جبوی که انبار خواهی
نش کتن سرملی ریبری خواه دبی گل کرس بی بزارو جن مالبات کارگای خواه بکرن بجلو برگی خوی نتوی بجلو برگی خوی نتوی به هرکن ورن مساج بدن بجن کوهونه کارن نش آزادی گل کرد بداوی بکن زور سپاس دکن گله ممنون جنها و سرکفتن دخوازن و که رادیو دنگی گل هربت امه هم پیامه کوهونه لقاده بدن همجی جوشا فستیوال جگودارین خواره راگینن قواد دنباش دبیجم زور سپاس و دم خوش بوم وقتا بله هلبت نوچامه داوی جی درباره روشا لبنان دیه سروک حزب الله پشتی تاقینان آخوی گود او یک راگهانه شده پشتی ایریشین سیبریین لحزب الله لبنان که سو دو کسان جان خوش دست زیادی 3000 کس بریندار بون سروک حزب الله حسن ناصر الله دوشان زندیه تلویزیون دا آخوی ناصر الله گود او ایریش کم کجه که وزیرتر سوجه که دن تبلی سوجین اسرائیل بو او یک راگهانه شده ایریش بزانابون حتی گرن همو جوا کرنه هدف اسرائیل آرماج دکر 5000 کس بکوجه 10,000 جی بریندار بکه اف کم کوجیه نزد تشتکی دنه اف بویه سوجه کی نوکو لسوجین اسرائیل زیده بویه نصر الله گود ام به دیوین تکنولوژیک این امریکا و جهان را دنواشر دنه بلاوره زنی دی اف داربه نباوری و نجهل وستامه نشکینه اف ایریش بوما بو درس امی بهستر تابگرن ولی گودارین هجماتن داوی بلتنا خو بخاطر ودن باش